Abusuafo ene adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedie ena ebre asose munuaba mosomfo ekwesi kapa ene so mede ebebe somo na abusuafo ene de arehosema ababeto eye yapono eso yeya nkasa yenuaba anidi ede eye Belinda na ekwia amwa adodo na enim no se eye Mesbel eno ene eye ni stage name wode eba ye into the landlight adodo na edi enim no ene de waba ede ne nsembi ababetu edwa chese eye wonu ankasa ne ba na wachem like wakra no ewo eye ne yem akwada no chese ene de we free eye ne nsa abrawantimi amba eye atasefo asasi eso na obi babusa se ne den na Ghana fo ye kokko ye so de wunim sem eye celebrities die ba no eye wo mani gisema ebinum timi de bebeto social media ebinum timi ede ebebeto eye ba bia se de bia wo bia ebebe hunum na no na wo kokko ode eye scan ayese wakocha scan no wode eye sanfonyi no ebebeto eye ehonum na nya wo twero ye ewo ase ese ewo ne Mesbel Daily ase wo say you never arrived in my arms but you will never leave my heart. And emoji achese wo so na rade empire de na eye heartbroken eye emoji enso so eye de eka ho wode eto eye ehonum ne no na achese e ma dodo na ni ba so se na chese eye nua yi ye na ni tutu aka ne nsem anase so a wo so ene na wra wo die nyina eye se na chese wafa yefunu na fofie anto ata ama ene de ne yefunu a wafa ni nyinse no asai ekwan yefa so esai ye ede abusuafo wantimi amfa amama matu eye edwana so de otimi ede kiremu eye sem ya wahwere eye adekase ade no entimi amba eye into reality nanso so enya ade se ebetimi ayeden afri na komam da biara da dane da ebewo eye ehonum na no na Ghana fo binum ese aho we hwehwani mu be no mwa de ya na yefanyam like ye hu de yefa enyam Ghana fo adwen a chese wo mo de etu edwa no wo mo ntia se wo tama wo fa yefunu ne de wa ma bontin a meboda wuro say na ma fire funo na minyimo na say ba akwada ne say ye de when yakokodro 8 mi ba bonten de beto wonum say wo bia ehunu say wo ba ye den asay ana say wunyinsen asay na ahotama wo ya wotimi kipi ade na nyinsen ne say ye ne de wotimi enye de enkipi eye nyinsen na asay no wo magana for yaso enko eye edidie na wo bia entna in the baby enje ne ho because wonim say wonyim na wonim se ade nyinse de ene ne oba bebre ne nam hwe to kwa wakone nansen woni Tracy Buache ene mo sori amonam ha ade achi amonam ha musi ha na chese ne ni jai mo asema koda na ese bola soja ase joa na asaso ase joa na asaso na ni nyina na wonim se akwada aso yem ena na wodi se adwuma no na ene de die ase ya wo ba be boga na fo ama ne ese wo mo emfa enye de na abusuafo yenim se ye den am awra wo semba wontimi nkase wonye den wo nhye wonua eye ya akwa anase wo nhye no eye hyeden enti ene comment a ba dodo na eye sende eye ni condolence de ema eye wo mo se wo erade enhye ne den na wo ma ne entimi emfa eye ya we emu enye den emfi nanso so abusia se de da ne da ya na mekan social media so enye bia ya jeze ye kan ye nsem ense like our private life say the wo fa ye funa wo ya wa adwen se umma wo bia hu kope mo se epie amagana fo ani ehu ansa no won be hu sa wonyem a ene wo ye den wonyem na ne wo be wo awawo adenti na sa eye akokodro na wonya ye sa adwen na ba wutim sa wudi siem adenti na nyinse ne se ye no wonya sa adwen na wonya sa tirimopo na wonye de wonfa no so enhye ho ne wo ne wabusua ene wo mo a wo mo enim se na wonyem no wo ne wo mo enye de embo bo ho ana se mo mbobna emfa eye akwada amaye de mahwe no na se so de betu social media wo be magana fo ehunu se wo ankasa ya wutiwe one enkrofo je se wow wo first born omunim ne papa no metimi ehunu se be ma we na wo ne nyim afi na enkrofo ba betwe wada pa na ne hwan na nyim ye na ne enkrofo ekunu no ne nam ne ho nkro ne ba na no so ma wa ba banten aba ba ye enkrofo se pata na wonya den na de afrim
two ebiem nso so no social media ade we ba betoi enye obia na ye de epewa asem yi eba ba betodwe won mani beje se wo ba ye den asai won nso so a won ba frɛw ahye wunkwan won ebeye enti wonim se sa nyoma we nyina ebeba na wo hwa wuntimi encontaining na wo ba beka bibi na ebeba be hye wabufuo ebe hye wagoroba ama wo ba beka wadwe da che nipa adenti na won keep wade as a secret. Now once now baby because of marriage life yeah wo like or private life and as a normal wo yeah as a personal no dey any kwan say about bonti we know you as a singer and you ba na singer bibi baba bonti afa ho a enye wonum to enye wo bibia like ebe promote your music career but wo personal life say wa ware wo ma wo like wo djuma wo nkro ba na ni nyina be ba da social media we celebrate we celebrate you because of yeah we nyuma we the way and because of yeah lifestyle or private lifestyle and unti any celebrate you and to say bibi so you have to endure and keep it to yourself because any social media so now baba bi no baba ba ye de eba be show nkran e bema de wahwere no wonsa etimi aka no ba na nso ni nyina mu de betimi aka ene sem nyankopon enye den ehwe wo den na de afru nsa no no anema wono so na eje ebia na onimde ntia wo ye de wo gye emrepam no obetimi enso so de ahye wanem abusuafo ha ene de nkomodidie no ebesie ye nuaba mesball ene ne de chese ne ho akwakoto esan yi mu ntimu ma ye nkan no ewo empire bomu subscribe to the channel no so when you like videos na share obetimi so follow ye IG page ene Twitter page @TooMuchGH_media e de ekresi kapa dasene ye besaneshia Too much GH. We did that Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say. Bomaden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase pe wo wi ase ya asonde. Asonde nti na Adam. Wo hu nyame ye no nyame no. One when near be a wash other place near the cat one. Na bomber de never share too much GH beshe so scrap bomber den o beshepe na why ye so scrap o so scrap so scrap na so scrabo na o so scrabo na ubenya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na ura